clear tu te chibai leve kule tun tum kan video chuan Mizoram chung hnaruak hrang baka Mizoram scholarship board waya scholarship scheme hrang dil theite kan en hole don ani ahma saberin pakhatna chuan ESIC Employees State Insurance Corporation waya hnaruak te ESIC hi Ministry of Labour and Employment Government of India waya mini in India ram chung state hranga office an neya Mizoram ma po omin post eng mozat aruak ani hnaruak te MTS post sangthum zathum somli le pakhat LDC post sangkhazakwa somni pathum UDC cashier hi post sangruk zali somthum panga aruaka head clerk assistant sangthum zali le som panga social security officer manager grade 2 superintendent kan tiang chi kha post sangni zanga somkwa le paruk aruaka post work zongzong hi singkha sangsari zasari le som aruak ani lo chungchang MTS pay level 1 singkha sangre tatanga singa sangruk le zakwa inkar ani a LDC level 2 singkha sangkwa zakwa tanga singruk sangthum zahni UDC cashier level 4 singni sanga zanga tanga singria sangkhat le za head clerk assistant level 6 singthum sanga zali tanga nuai khat singkha sangni zali inkar social security officer manager grade 2 superintendent level 7 singli sangli zakwa tanga nuai khat singli sangni zali inkar te an hlo ani thiam nangai te MTS class 10 pass chin ta na dil theidona LDC class 12 pass chin ta na dil theidona amairo chu LDC b khi promotion kan tiang chi khan le departmental exam 2 khanin lak an ni don ani promotion a khan 75% tin departmental exam a khanin 25% khala kan ni don ani UDC cashier b ka hian graduate ni anga ya tin computer certificate ne angai bokani head clerk assistant kan ti po hi graduate computer certificate nei ta na dil theidona amairo chu hemi b khi promotion by promotion emo departmental exam mangkhan la kan dona promotion 2 khanin 75% la kan dona departmental exam 2 in 25% la kan dona ni direct recruitment kha aum mel lawani manager grade 2 superintendent le social security officer kha graduate tin computer certificate nei ta na dil theidona ni age limit han en leila MTS kumsom pare tanga somni panga LDC hi chu by promotion ani wangkhanin a option laba kumbi thlia kha UDC cashier som pare tanga somni pasari head clerk assistant khemi poi promotion ni wangkhanin a option laba social security officer manager grade 2 superintendent kanti te kha som pare tanga somthumin kar ani donani khang kan soita ka khanin STSC tan khan kumnga upper age relaxation om theu donani apply dan tur ESIC nwaya MTS LDC UDC head clerk social security kan tiang chi ruak zat le qualification ngai te notification a khanin kan ron tar lang towa apply thei hun hi na kin de wan ron ti chuak le dona ESIC official website www.esic.gov.in kan lo ngai ven theu don nia tin ka channel a po hian apply thei ani vele online atanga apply dan tu tutorial video kha karon ti chuak le don ani kan lo ngai chang don nia ESIC hnaruak advertisement changzo ka khredu tan chuan advertisement PDF hemi video description a tho hian download le chiar thein a link oma chu video description a khan kan lo en chiang don nia panina chuanin Mizoram sinot waya hnaruak office assistant contract basis ani dona post pakhat aruak ani posting na mun hi sinot office ai zola ani dona thiam na ngai te class 12 pass tin computer certificate triple CMO CCMO nei ngai dona ni lo hi sinot nwaya office assistant contract lo khami lo bi kha an la dona ni missionary contract post somthum le pathum arwaka sinot mission board nwaya thok tur ani dona ni thiam na ngai te chu class 8 pass chin to photan khan kan du photani chuan missionary na kha kan deal thei dona ni lo po hi sinot nwaya missionary contract lo zat kha ani don ani deal tu chu kum som pare atanga somthum le panga inkar zuk le muama fihlim tan deal thei ani dona na deal thei hun chung hi December ni rukleng ani don ani written test December ni som le pakhata nei ani dona interview hi December ni som le pariata nei ani don ani deal na thelu theina mun office assistant big kha
Synod Service Board aizola thelu turania Missionary na kha Synod Mission Board waya aizola thawkhanin thelu turani donani dilna form lak chuan hmun le dil dan tur kim chang rechiang du kan omani chuanin advertisement hemi video description a tho hianin kada a kan lo en chiang atin Mizoram Synod website mizoramsynod.org a khanin en thei ani bokani pathumna chuanin Mizoram Scholarship Board waya score dil thei te en leila Mizoram Scholarship Board waya hian kumtin zirlai tan scholarship chi hrang dil thei ani thina kumin sahni somni pathum somni pali se sonatan po hian atnuaya kan tarlan tur scholarship scheme hrang te hi dil thei ani le towa last date nen kanon tar lang don ani heng scholarship zinga hianin engtenge kan dil thei omti kan shedu ni chuanin Mizoram Scholarship website ta tho hianin scholarship hrang scheme hrang kha download thei na oma kan apply ma in kan chiar chiang Macedonia khatna chuanin pre-matric scholarship for student with disability chu November ni somthum last date ani dona post-matric scholarship kha disability stand big tho ni somthum le pakhat som le pahni December ni somthum le pakhat thleng dil thei ni dona scholarship for top class education for student with disabilities ni somthum le pakhat som le pahni last date national means kam merit scholarship kha November ni somthum thleng ani dona ni khatiang zel khanin scholarship Mizoram Scholarship Board waya hianin somle pali lai dil thei tuna hian omme kani kan hre chiang du ni chuanin Mizoram Scholarship Board website a khan kan lo en chiang don nia Mizoram hnoya score dil dan thiam lo te tan online a dil dan video chu video description a hianin a link kada a kan lo check out don nia score dil na link a website po hi hemi video description a tho hianin mu thein kada e